Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, ita ibasa ti Santiago 1, Kapitulo 23, kan 24. Ti dumngeg iti sao, ngam di na matungpalan, mayarig iti tao ngagsarming, makita na ti pudno alangana, ngam malipatan na adagos, kalpasan ti adayuna. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nauma akong ngagtaltalon tatang, kayat kumati mapan ijay syudad, kayat kumati agtrabaho ijay. Saanen, anak, ang mga numaisag makalaang ijay. Dito'y kalangan, tapno adakad kaduak. Alan atatang, palubusan dak kuma. Mapan kano ni bakla ijay syudad inton umay alawas, kayat ko ti sumurot kan ko ana. Anak, saan ka anarwam nga agnaid ijay syudad? Kat no nagulo ijay, nataltal na nga amang adito'y probinsya. Kasanungay ama padasak mo't no ditoyak latan. Anya nga min ayat isa pulam ijay. Masapulam mo ti kwarta dito'y, basta nagagat kalakit day. Naragragsak ka no ti agnaid ijay syudad, tatang. Boring dito'y probinsya. Alan palubusan dakon. Ure agsubli akmet laeng no jak magustuhan ijay. Alaman laengen, hangam niya. Di ka kumapalilaw ijay. Tadyak kayat ama isagmak ka. Wen, tatang, di kay madanagan. Kabisadok amin ng abalikasyon no may papanitiday ta abanag. Rumbeng laeng. Isu asaya atem ti agpili iti lalaking ayatem. Tati lalaki, naanos laeng iti damo. Ngam no naalanan ti kay kayat na, ay panawan na kan. Katsika ti mangkamat kan kuana. Anya? Oy, friend! Imbag man ta pinalubusan na kamatlaang ni tatang mo. Wen nga rod, ay kasanugayam nga iti pagdagusan ta. Adda kwartong abangan ta. Sana bale, taadda mo ten trabahong agururay kadata ijay. Servidora iti may sa apanganan. Damdamagan ngamin ni tatang. Hustumat no sumurot ka kanya. Tapno adda kaduak iti kwartong abangan. Ay na, excited akong gayam. Kayat kun amakita ti syudad. Uray siyak mat, idi agdadamo ak amapan iti syudad. Ang amita, kaslawan langan. Ado ka diti mayat apagpasyaran ijay? Uy, adua. Saan ka madanagan? Tainton agsweldo ta, ipasyar ka. Alaman nga rod, ta sigurado amayaw awanak ijay, no awan ka duhat. Ay, maikawa ak tulakit, de iti kaawan mo, anak. Ay natatang, saan kayo kumangagladingit? Excited ak nga agluwas. Idinto tada kayo, malmalday kayo. Ay, awan maaramidak, no kayat mo ti agaliwaksay. Basta tikid-kid daw klaang kan ka. Agsingsing pat ka kumaijay. Saan ka paalilaw iti lalaki? Ay, pangaasay manakaw. Wen tatang, paulit-ulit yun ngayon baga kanyak data. Kabisado kung dagita abalikasyo kunakmet. Ay, alaang road. Kat mang namnamaak at tandaan am dagiti balikas kaw. Saan mo aliplipatan? Wen tatang. Oh, friend, anya ngay mo timakunam iti damo nga aldaw apa nagtrabaho ta iti panganan? Nag-enjoy akmat. Oray makabanog ngam at least. Awanak iti kapudutan. Ken agduduma arupa ti makitkita ta. Saan akas la iti bantay aruruot kan kay kayo ti makitkita. No kasta, kay kayat mo nga ro dito'y syudad nga medyo probinsya? Wana, naragragsak ngagpahiso ti agnaid dito'y. Sa bagay, uray siyak, kay kayat kumot dito'y syudad. O ala, maturog ta nga rudan, tapno makainanatan, masapatamanin inton bigat. Hello, tatang. Ay na, imbag
na nakaawag ka, anak ko. Mailiwakon kan ka. Kahit, kumusta ka ngay matdita? Okay, aklaang, tatang. Awan tirumbang apagdanagan nyo. Saan ka kadimat la marigatan iti trabahom dita? Saan, tatang? Nalakalaang mat. Narigrigat at agtrabaho dita. Basta gananad ka kanayon dita, ah. Kat di mo liplipatan dang itibilin ka. Wan, tatang. Uray da kayo mat, ah. Agan-anad kayo akanayon dita. Saan kayo unay nga agbambanog? Wen. Inton agsweldo, ah. Pauitan kayo mat iti kwartayo. Uray saan, anak ko. Kabalak tayo mati agsapol iti agpaay kanyak. Urungam latan ti masapulam. Tapno addan to usaram no agkasapulan ka. Alang nga rodon, tatang. Agpakada akon. Tasumrag kaming iti trabaho. Ay na, friend. Agtugaw tapay laang ditoy. Tani, ay nabambanog akong agsursursor. Adugayam ti mayat apagpasyaran dito eh. Ay, katuan. Ay, dito'y kapaylaang Tainak gumatang iti mabalinta kanen. Saan ka pumampanaw dito'y? O sige gayam, saan ka ngagbaybayaga? Wen, apaman ang makagatang ak iti kananta. Agsubli ak adagos. Sige. Okay. Napintas dagiti mabuya iti dayto a parke. Ken ado ti taong agpaspasyal. Ken mayat, tadda tugaw ditoy. Pasadya a pagtugawan. Mabalin pa iti mangan. Hi, miss. Agmay-maysa ka di? Nagtaurmatan dayto imasidag kanya. Ay, adda kadwak manong. Addala na pan na ginatang. Mabalin ka di ti makiamam mo? Ay, uwan na manong. Siya gayam ni Chris. Sika, anya tinagan mo? Siyak ni Heidi. Mabalin na maala ti cellphone number mo? Ay, uwan na manong. Sige, itad ko ti number ko. Ato ti cellphone ko. No mabalin, pakisave mo ti number mo. Sige, manong. Oy, friend. Asino jay lalaki ang nakita kakasarsaritam? Nakiam-am mo mat. Chris ka no tinagan na. Apay nga rod apimanaw, idi sumungadak. Mabain siguro. Nagpakadamatan. Ngam awagan nakto ka no. What? Inalan na tinumber mo? Wan. Uy, amangan no kursunada na ka. Kasta nga ta. Anya kumangay agapong asitgan na ka? No saan na ka kursunada? Chris, anya ti aramidak. Masikog akon. Pagong tandak laki ti dagiti dadakkel ko. Masapol nga itakder mo daytoy. Anya? Apay nga minasan ka na gananad? Jakmat amo ang masikogak gayam. Agad-adal ka. Awan mo't amom. Rumbang kumanagan anad ka. Nagayatan tangak padpada daytoy. Apay akas lababalawan nak. Apay akas tamot ng tibagbagam kanyak. Kunak man no ay ayatan nak. Pasensya kan. Ngam, saan ka maitakder? Anya? Iti anya agapo. Pasensya kan. No inlimid ko kan ka. Ngadan asawak. Anya? Awanan ka iti bain. Ano ko? Apay ngagtapis ka ngay. Pumanaw ka iti sangonag. Kat saan ka nagpagpakita pa'y? Oh, at iti allowance mo, Desiree. Agyaman manong. Sayatam ti panagadal mo Dua pa atawan, nagturpos kan. Lalay ngam, tapno agbalin kanton anars. Wan manong, kat agyaman iti ado a sakripisyo ka ni Manang Aris, tapno makaadalak laang. Agyaman ka, tanasing pati asawak. Nag-abroad, tapno laang matulungan nak amang paadalgan ka. Wan manong, kat bigbigak nga utang ko anaimbag anakam kada kayo no makaadalak. Ipasnag mo nga ron ti agadal, tano makaturpos ka, agawid tumeten ti asawak. Hello? Hi, kumusta kan, Heidi? Ay na, nagpintas matan ti boses na iti panagdangag ko. Okay akla ang matmanong. Kaano ka di ti day off mo?
Mabalin ka di nga awisan ka agpasyar? Mabalin ko matiag pa kada anytime. No kayat ko ti ag day off, manong. Kastagayan. Mabalin ka di nga kita tayo itong Sabado? Sige, manong. Padasag tiag pa kada. Ang jak pa'y unay kabisado dito syudad. Mabalin ka di nga umay naksukunan. Kan itulod naktumatlaang. Tandaanak day tarupam. Saan mo aluklukon ti gayem ko? Itulod mo tumutlaeng, apaman ang makapasyar kayo. Uwin ka di. Di ka madanagan, miss. Adan to pasarabom kanyak inton sumangpet kami. Uy, talaga? Wen. Anya ti kahit mo aya? Umanayin kanya kung ti burger kan milk tea. Day talang? Wen, takababain matkan ko. Ready ako, manong Chris. Wala, mapantangaro din. Ala, agan-anag kayo. Awan ka di pa'y boyfriend mo? Awan pa'y, manong. No kasta. Mabalinti agaram kan ka? When nagpaiso nga agaram ka. Sika pa'y laang tidamo nga agaram kanya. Kasta ka di? Ije probinsyayo, awan ka di tinagar-aram kan ka? Awan, manong. No kasta, swerte ak nga rod. Tasyak ti umuna nga agaram kan ka. Pag kunaamat anaswerte ka. Siyempre, yarig ka iti apag-ukra da sabong. Swerte ti alimbubuyog nga umuna a dumapaw. Kasta ka di, manong. Wanya, mabisin kan? Mapantamanganan, tani. Mabisin akon. Naimas ti burger apasalubong ti admirer mo. Panagkunak kat gusto akmat kan kwa na gayam. Nasingpat ka di? Panagkita kat nasingpat mat. Addakan ka dayta. Tasikamot ti masiknan. Basta, agayatak kan kwa na gayam. Hanggang gayam. Nasaysaya at no am-amom pa'y matanalaing a. No agayan ayat kamin ton, sakon to am-amon to ugali na. Addakan ka dayta. Addamat panunot mo. Saan ka matan nga ubing? Amom ka di nga iso amin tinaggastos iti panagpasyar mi? Hoy, rumbang laing a. Taisukat nga ron tinagawis. Tatang, impawitan kayo iti kwartayo. Mapanyon to irwar. Apay ang nagpawit ka pa'y laeng. Kunakmet nga urnungam ti kwartam. Wen, tatang, ur-urnungag ti daduma. Ang yamanak nga rod anak ko. Kahit, kumusta mat ti trabaho? Nasayaat mo, tatang. Basta saan mo aliplipatan amin abilin ko kan ka. Agan anad ka, ken agsingsingpat ka dita. Wen, tatang. Agyaman ak sinungbatan na kon, Heidi. Gaputa agayatak matkan ka, Chris. Kat ikarim ko makanyak. Asaan nakto alukwan, ha? Promise. Saan ka alukwen? Apay ko maalukwak ti babae akasken ka iti kapintas. Agpaiso? Wen, kunak lang arudan. Ayatan ka, aginggat ingana. Agyaman na, Chris. Ket, sika. Kabaalam ka di nga ipanagnak kanyak nga ay ayatan na. Wana. Nukas tangarod. Sumurot ka kanyak. Chris, saanan asimang pati binulan ko. Kan madiang ka na yun tirik na. Masikugak samatan. Anya? Sapayada na patag nga aramida kita. Kastoy langan ti aramidan ta. Ikang kay ti kwarta, ket mapankag pa-check up. No anya ti resulta na, awagan na. Saan ka di ang mabalin na kuyugan na? No saan mo nga mo ti turturong, agpakuyog ka ni ti gayem mo. Ato iti kwarta nga aramatam.
Nagdakkel mo tanday da pagpa-check up ko. Wana, tapno ada extra kwartam. Ala, mapana kon, tani. Agdardarasak. Apay ang nagpasikog ka ni Chris. Anyalangan ti kunaan ni tatang mo. Sana bali tatakdaran nakmat siguro ni Chris. Inikan naktupay iti kwarta pinapa-check up ko. Ay, mabiit lang ang taawa ka kan. Ibagak analpasan ti check up ko. Saan mo tan amawagan? Out of coverage mo tan tinumber na. Anya? Amangan no intarayan na kan. Saan mo't siguro? Amangan no awan lang ang signal iti ayanda. Anya ti kulam. Masikog ka? Pakawanan na ko, Manong. Awanan ka itipain. Nagsakripisyo iti abroad ti asawak. Tapno lang makaadal ka. Ngam kastoy tinaramid mo. Sorry talaga, Manong. Ngamawanan maramida, kaputan alpasan. Unay ka matanda, Sari. Anya matanda ito yung naramid mo. Dusak ka din na ito eh. Apay, adi ka dimngag ka dagiti pamagbagak, anak ko. Sa anak mata nagkurang iti pamagbagakan ka. Pakawanindak ko, matatang. Nagyak tinungpal dagiti bilin nyo. Ngam talaga adya kung makontak ti lalaki anak kasi ko kanya. Anya ngay ita. Nadadalan na namin pinsan tibiyag mo. Naganak ka abalasang. Di mo mat ngamin tinungpal dagiti bilin kukan ka. Napasama kan tatang. Isong awan maaramidak. No ditipas ngay ko ti anak ko. Nga oray awan mabangunan na nga man. Anya pa'y ngay nga road. Katsapay lakuma. Tadumakal taw ti anak mo. Nga amuna ti agtungpalkan ka. Intay aramiden ti rumbang, kanalintag, tapno mailiklik tayo, iti pakadadaulan. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Filipos, Kapitulo 3, versikulo 13. Lipatak amin ang napalabas, kat ipakat ko ti amin akabaulak, amang gunod iti adda iti masangwanan. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kasangsangpot mo laeng, Greg? Wen, Carol, pasensyakan, no naisturbok ti panaturog mo. Okay laeng. Ngam apay anala daw ka nagawid. Nag-overtime, Mac. Ado nga mintiin ring Pasko iji opisina. Amangan mo't no agsakit ka iti sobra kinagagat mo. Saan, gansan mo ngamin nga ibagbaga? Nalabas ngamin ti kinagagat mo. Saan mo ko maaparigatan unay ti bagim? Numapukaw da ka. Kasano kamin kadagiti anak mo? Di ka agdanag, Carol. Amok ti araramidak. Apay ka di analaos ti panagsalukag mo. Idinto ta nasaya at matibiyag tayo. Dakal mo ti sweldom. Akas accountant iti kumpanyayo. Kayat ko ngamin ama ited ko ti umno akasapulan dagiti anak ta. Kastamat, ama katulong ta kadagiti naganak ta. Delia, sa dinutayan mo. Adak dito'y kusina, Manang. Umay ka dito'y.
Ay na, at dan samot milagro ita kabakis. Anya ang milagro, manang. Itaman pa'y nga umayak asaan ka nakainom iti arak. Ni manang mo't nagsasao kasla mamardat ti tao. Katagpay sumot. Ay, kasla nga rod mad iti marikrik-nak manang. Iso nga insardan ko pa iti uminom iti arak. Amang ano ipatay ko mo't Nasaya at mat no naka-Ameris Candelia. Ayun gayam, agpaw-paw itmat lang iti kwartam ti anak mo iti Manila. Ay uwan manang, binulan nga agpawit. Nasaya at mat nga rod. Tani, nakakaasi ka. Mabainak nga rod apaw-pawitan ni Greg a binulan. Awan mo't mabalin ko. Kat ni Ricardo ngay, ik-ikan nakamalaang. Ay, saan manang? Tako na nga awan ka no tinaitulong ko kenkwana, idi agad adal pa ilaang iti kolehyo. Anya, ay, talaga nagdumada nga agkapsat. Wan, nagdumada talaga. Hello, Manong. Nakaawag ka man? Juan, Ricardo. Kumusta kayo matandita? Hindi ka matan umawawag. Nasaya at latamat Manong. Bisak ngamin iti negosyok. Damag ko nga rod, kat asensadon ti restaurant mo. Kinapudno na, Manong. Nang lukat kami pa iti branch ti restaurant iti sabali a lugar. Nasayaat nga rod adamag dayta, Ricardo. Kaya tangay umas asenso ka baten. Apay numangtad ka mat uray basit nga allowance ni nanang. Anya? Saan ko nga obligasyon dayta, Manong? Isudan to pa'y katawan na itulong da kanya kaya di agad dadalak pa lang. Lipatam ko man tinapalabas, Ricardo. Bakatan ni nanang. Saan kunto apulos amalipatan tinapalabas, Manong? Awan inin-intunar na idi, no di tinagbarbartak ken nagsugsugal. Insardeng nantibisyo na. Agpapanpay. Noan niya tiin mula na kanyak. Isumet ti apitan na. At dayta, naisupot kong dagiti groceries. Mapanakon. Oy, mabit man lang. Papanam ron-ron. Ha? Ikuha, daddy. Sa dino ti papanam. Ganaan niya ti karga day tadakkel asupot. Ikuha, daddy. Groceries. Ipan ko kumedye balay ni Lola Delia. Saan ka amapan? Ngam, daddy. Kaya't kumatapasyar ni Lola. No imbagak asaan ka amapan? Saan ka amapan? Ngam, apay, daddy. Naibagak kan ti makagapo. Isu asaan ka adagulit. Ngam, daddy. Nasingpat kanyak ni Lola. Kay kayat nakngarod. Saan ka amapan ko, nak? Sige, daddy. Sana ko namapan. Kasta ti kayat ko, Ron-Ron. Agtulnog ka kanyak. Ay, awanan. Saanan nga agbaliw ti kabsat ko. Inaramid mo tinang palagip kan kuana, Greg. Saan mo atanggal tirik nana? Kayat ko lang matapakawanan nan ti inami. Banag asaan na pa'y amaaramid ita? Kaanon to? Intun awanan ni nanang? Ay, saan ka ngagsaw iti kasta, Greg? Ikararag takit di ti kabsat mo. Ay, day talangan ti maaramidan ta, Carol. Tas anak matapulos adenggan ti kabsat ko. Malagip ko man. Apay mo ten anagbalin amang nginom ni nanang. San asigud akas jay ni nanang. Ngam manipod pinanawan day di tatang. Nasursuro na magtan ti aginom. Ay, kastagayam. Ay, Juan Carol. Saan na amaaklon at tinalikudan na kami anaming pinsan ni tatang. Idiubing kami pa'y. Aldawon, Delia. Di ka pa'y bimangon. Ay, si kamat gaya manang Pilar. Maululaw ak ngamin, nasakit ti ulo. Ay, sus, amang anoan niya daytan. Impakaamom ka din kini, Greg. Ay, saanan manang. Diyak kaya't apagdanagan nakpay. Ang umnaskan amaamuan dati sasaate maating ko. Ay, saanan manang. Diyak kaya't ngagparikot pa'y ni Greg. Diyak kaya't amaisturbo iti trabaho na. Ay, unay kamutan. Ad ang agparikot day dyan, o dadakas amapasamakan ka.
Mabainak namin iti anak ko, manang. Anya ko matipagbainam, kat anak mo mat na ijay. Sa anak ang nagpakaina, kadakwada nga agkamsat. Ay naating ko, lipata mo na ita. Nasingpot ni Greg, saan na pinanunot dagiti nagkurkurangam idi kadakwada. Dayta nga ron tinalabos sa pagbabainak kwa na manang. Saan pulos ang nagimula iti sakit tinakam kanyak? Apay nga imay ka dito'y balay? Awan ka di kanemon, isong imay ka? Ay, saan? Ricardo, imayak ta umayak. Sige. Mabit lang, ha? Alam da ito a kwarta, ket pumanaw kan. Ado pa iti aramidak. Saan kwarta ti gagarak, anak ko? Itala nga talyawan nak, nanang. Tanasaya atan ti biyag mi. Ngem anya ti inararamid mo idi ubing kami pay. Irresponsable ka nga ina. Pakawanan nak, Ricardo. Nagbabawya kun ti amin. Naladaw daytan apa nagbabawim. Saan kun akasapulan pay. Ala, pumanaw kan dito'y balay. Panaw. Agyaman na Carol, bakat? Gapu iti kinasingpat mong asawa. Agdrama ka manin, Greg. Ala, agawi tayo nga roden iti probinsya. Ba nagapagyamanak kan ka, Carol? Takadwa kayo iti anak ta nga agawid iti lugar mi. Kaya't kumat makita ti kasasaad ni nanang. At dapay gayam sakitnan. Ay, naimbag ka pa'y. Takayat mo ang makita ni nanang. Uray manugang nakalaang ni nanang. Ngam ti kabsat ko. Di na pa'y mapasyar ti inami. Kat agin na sinigdalaang. Di tayo mabalin nga inakman ti kabsat mo. Dayta nga rod kat. Namin ano nga inawagak ti cellphone na tapno palagi pa. Ngam natangkan ti puso na. Ikararag tayo laangan, amalawlawagan to ti panunot na. Wan Carol, tay naramid ko matantibiyang ko. Ngam awan mabalinak, tapno mapunas ko, tinalabas asakit tinakam na kaninanang. Kalahat samot ti panagawid yo, Craig. Unanang, naglibak iti trabaho ka, tapno makadanada ka. Ang naperhuisyo kayo ba't una yan iti anak mo kan asawa, Ay nanang, saan kayo asabsabali? Tada kayo, ti inak. Anak. Kugayam nanang, ipakita ka iti doktor. Kayat ko, lumaing ka kuma. Ay, saanan anak ko? Agimbagak tumutlaang. Apay ngay nanang. Ti kayat ko, agpa-check up kayo. Tapno gatangan tayo ti agas yo. Kwarta mananday ta, anak ko. Nanang, saan mo apanunutan ti gastos? Siya kung ti makam mo. Nagsaya at kaunay, Greg. Mabainak ka. Ngam, ti adim, nalaos tigura na kanya. Di nak mapakawan. Saan mo napanunutan dayta, nanang? Agbaliw tumutlaan ni Ricardo. At to'y ti kapem, Greg. Agyaman na, kanti Pilar. Nakita ka dito'y puon ti mangga na katugaw. Iso nga intimplaan ka iti kapem, baro. Agyaman na kan kanti, ha? Dinsamot maibos ti panagyaman mun ka anakan. Dakal abanag, ti panangipakaamuyo kanya iti kasasaad ni nanang. Saan akayat ni Delia amamuham? Ngam siya kun ati nagdesisyon. Banag apagyamanak, anti. Aywan gayam. Anya ti resulta ti check up ni nanang mo, baro. Naduktalam ti doktor na. Nga dadanom ti baga na. Anya? Dayta ti resulta ti laboratories na, anti. Anya ti ko na ti doktor ngay. Maala ka di pa'y iti agas ti sakit ni Delia. Apay akaslas saan ka makapangan, Ron?
Saan mo kaya tisidain? Kwa, Daddy? Kaslawan ganas ko amangan? Ne, apay ngay. Ket no agkakaimas ti inluto ni mamim asidain tayo. Diyak mo, Daddy? Kalat analagip ko ni Lola? Anya? Taapay analagip mo day diya bakit? Bakit? Kung kunamlaan kini Lola, Daddy? Agpay sumet. Bakiten? Ngam, Daddy. Saan ta napagsaritaan day diya bakit? Tamaykat lang ti ganas ko. Apay adiyo mapakawan ni Lola, Daddy. Oh, saan mo nga ammo ti kinagdakas na nga ina? Pinanawan na kami iti day di tatang. Binaybayan na kami. Awan ti inararamid na iti inaldaw, no di tinagbarbartek. Daddy? Nag-self-supporting kami kini Manong Greg. Iso nakaadal kami. Kakaasi kami idi. Adu arigat kan sakripisyo mi iti manu atawan. Ngam napalabas day din, Daddy. Saan mo maawatan ti rigat ko idi, Ronron? Ngamin, mayat tibiyag mo ita. Ket gapuday ta iti kinaresponsablek nga ama. Saan abisyo ti into narek? No di ket pinaduras ko ti panagbiag tayo. Atuyen dagiti agas yo, nanang. Orasan tap nagtumar kayo. Ay nakababain pa'y kan Carol. Sikapay timangtad ka dagiti agas ko. Embilang kamutan nga inak, nanang. Iso adi kay agbabain. Nasingpot kayo launay nga agasawa kanyak. Ala ni nanang. Kaya't da ka apagserbian, itatag sakit ka. Maisturbo kayo launay kanyakon anak ko. Mababain akon. Saan mo ko maapanunutan day ta? Ti importante ita, kati pa naging bagyo. Carol. Day ta ti kayat ni Greg. Ti agimbag kayo, nanang. Uwan anak ko. Kayat ko pa imo ti agimbag. Iti kasta, masulnitak amin ang nagkurangak kadagiti anak ko. Day ta ti kayat ko amangag. Mismo anak kayo, kat kayat tiyo ti agimbag. Nakapasyar ka man, Manong Greg. Nasaya at mat, tanadanon ka, Ricardo. Apay ka di, Manong. Sakat kaslagap apura ka. Kaano kayo pa nagawid dito'y lugar tayo? May san adumingumi dito'y, Ricardo. Kat naglibak iti may sabulan iti trabaho, gapukan ni nanang. Apay ni nanang? Kimaro ti sakit na. Awan ti ikirkir ing dagitagas na. Iso ang nagdesisyon na ka, nga ipaupay raklangan. Naskan nga ikatanda ti danom iti barana. Anya? Wan, Ricardo. Imaya ka, tapno ipakaamukmatkan ka ti amin. Manong Greg. Amok asaan mo akayat apasyaran ni nanang. Gaputan na sakit tinakamukan kwa na. Ricardo, kaano kang agpakita kan ni nanang? Inton awanin? Saan munton ang makasarita, nubang kayan ni nanang? Greg, kumusta ti pa nagsarita yu iti kabsat mo? Ay, kasjay latta natangkan latta ti ulo na. Pinatangkan ti sakit tinakam na, tirik nana. Banag asan arumbang, saan ka di? Ngam saan mo ang mababalaw ti kabsat mo? Ngam, adamat lakan kwa na dayta. No taginayunan na latta ti sakit tinakam na. Sa bagay, husto ka. Bakatan ni nanang. Apay siya. Agpada kami matanabaybayan Ngam sa anak ang nagimula iti sakit tinakam kan ni nanang. Ay, saan mat nga rod nga agpapada ngamin ti panunot tayo. Kat ituloy tayo latta, ti panakaopera ni nanang. Sa dinot napnapanam, sakat intulod na kapay ni Tito Magreg. Nakitam gayam, Daddy. Wan, ngam sana ko na rimor. Napan ko pinasyar ni Lola, Daddy. Anya,
Sinukon nakita ni Uncle Greg iji pagadalan mi. Idi na-dismiss kami. Pinalubusan ka kadi, Ronron? Agungat ka kadi, Daddy. Tas sa anak ang nagpakada. Wenno agungat ka. Ta pinashare ko ni Lola. Nalaing ka ita na sumungbat, ha? Awan mo ti sakit tinakam ko kini Lola. Iswa kayat ko apasyaren, Daddy. Nang runa ita. Tagkakapsut launay. Gapoy tipan nakaoperana. Anya? Naopera ni Lolam? Wen, Daddy. Kat, gaputan na sakit tinakam nyo kini Lola. Uray saan yun amapan pasyaren. Anya? Kumusta kayon, Nanang? Agpaiso ka di asi ka da ita, Ricardo. Sana ka di agtagtagay na plaan. Pakawanin Nanang. No itakla nga umay. Maragsakan ako na anak ko, taimay ka. Uray no matay ako. Saan? Di kay kumaksaw iti kasta, Nanang. Agbiag kayo pa'y. Sika tinapayak na inururay ko, anak ko. Pakawanan na kuma. Iti ano ang basol ko kada kayong agkamsat. Idi umbing kayo pa'y. Saan ka mapabasol? No saan na ka mapakawan? Nakaamiris ako, Nanang. Nagpampanunutak. Napakawan kayon. Anak ko, agyaman ako na. Saan yun napanunutan pa itibilyo dito ospital? Siya kunti makaamo amang bayad. Ricardo, pudno ka di tinangag ko. Pudno, Manong Greg. Kat pakawanan nakmet. Tanabayag apanawen. Apinatangkan ko ti pusok. Ti importante ita. Kat nakaamiris kan, Ricardo. Naragsakitan ni Nanang. Wan, anak ko. Nalaos ti ragsak ko itaan. Kayat ko pa iti agbiag. Takayat kayo pa'y. Ama ka din na. Talna kan ragsak ti magunod tayo, no masursuro tayo ti mamakawan. Kan magna tayo adiretso, kat saan tayon nga ikita pa'y ti mata tayo, iti malikodan. Kat ibati tayon dagiti na ipumpan asakit tinakam, kan madi apanunot. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Isurat para iti radyo ni Marilyn Masadman. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.